Gdje ste ljudi, s još jednu epizodu Minecraft. Danas ću igrati Minecraft, novo preživljavanje. Trebamo da sačekamo da se svijet malo stvori, ali da. Ok. Znači ovo mi je prva epizoda preživljavanja u ovom serijalu. Pa ćemo malo skupimo drvo. Ok, skupili smo malo drva, možda to da sve pretvorimo u daske. Dobro, sljedeće što ćemo da uradimo jeste da nađemo... Sljedeće što ćemo da uradimo jeste to da nađemo neko mjesto gdje ćemo da pravimo kuću. Čekajte, moram samo da uzmem ovo da napravim crafting table. Ovdje ćemo da napravimo kuću. Ne tu bre, tu. Ok, ovdje ćemo da ubijemo ovu ovcu. Ovdje ovca. Ok, jedna buna. Dvije bune. Tri bune. Ok, sad ćemo da napravimo. Ovdje ćemo sad da napravimo kuću jednu. Sad ću napraviti samo ovakvu kuću da mogu da preživim. Sad ću napraviti samo ovakvu kuću da mogu da preživim, a u ostalim epizodama ćemo da napravimo kuću, vidimo onako pravu baš. Tako. To. Onda ovdje jedan, dva, tri. Ovo ćemo da sklonimo, tako. Da. Sada sam da pričam o mom kanalu. Znači, sve sam gledao negativno. Ajde da se potrudite da to bude pozitivno, jer ja mnogo volim da igram Minecraft i Minecraft mi je dobra igrica, jako zanimljiva. Baš volim da igram Minecraft i zanimljiva igrica, sigurno još neko ga igra. Minecraft, a fuck ne tu.
Znači da se trudimo da ti momenti budu samo pozitivni. Znači da ja sad čitao sam na YouTube neke samo negativne. Ali da to bude pozitivno. Izvinite, malo mi je glas promukao. Ovo sam promukao, što bi se rekao. Tu u nekoj epizodi od ovih Minecraft izdanja ću napraviti kao Hobbit onu kuću. Znači sada ćemo da skupimo opet ovako drva, ali ako u ovoj epizodi ne budem siguran da napravim kuću, u drugoj epizodi ćemo to poslati. I ovdje se pretvorim. Tako, 24. Gledamo ćemo ići, morat ćemo dole. Napravimo vrata. Vrata rade. Znači šta sam sada htio? Da ovdje isto. I tu. Ok. Onda sam htio da idem skupim pesak. A to će mi u pesak trebati u... Pesak će mi trebati u sljedećoj epizodi da napravim ovaj... Kako? Onda ćemo ići ovamo. Ok, sad će mi trebati i oće ovdje. I tu staviti ovo. Ok ljudi, da bi bilo to što se tiče ove epizode. Ok ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećem klipu.